Clear tu le ngai thatu te zirtop ni chipai le vek ole tun truma chuanin nizan lama inkhe result han soitur om lem lova chuwang chuan football Thu Leng atang hian tran le pop mai donang o voin lam hi Mizo Premier League football commentary ka pek don awangin recording ka nei na mun hi tlemin adang lam le hreta ko audio te tum danga phak lo chun in mi hriat thiamna kan dil masale anie tun trum chu bultran na Steven Gerrard ta thu soi tang hian tran le don ta ila Steven Gerrard hian tun na ya thu asoi tam angreng khop maya tun truma po football history a player tha ati te aron soi le takhau mai Steven Gerrard chon tun din muna hian football history a player tha tak tak kan lo munwal towa chung zinga chon atha bik te po annom nge ye chung zinga atha te chu Thierry Henry te Didier Drogba te Roy Keane te kha an tha emema hengtei football chanchina player tha ka ti te chu anni player tha dang te po hi tam tak umma se tuna ka soitak te tluk zau hi chu an lo lo ti in asoi kan pom zong ani ve hlomem le Tottenham Hotspur apan do ne moti nuwa Arsenal team in an senglu tur thu an puan tak eberechi eze hila khachiang lo kan umpal takin ani hi Arsenal team academy tanga inzir chuak ani ya kumsom pathumi chau ani la yen Arsenal academy lama hian aloin lan ve to ani hemi chungchanga hian eberechi eze hi zo na zo ani ya eze chuan he team tan kain lan thei tur hi kalom emema he team ina min du ringot poi ka tan chon thulomom tak ani Arsenal team ne kanin rem don ti ka hriat khan kamit tui atla hiala chumi chu achan ber chu he team hi ka hmanga ya kano panlai kaloin lan ve to na ani wangin ka suang to thin atleng dik thei tur hi kalom hle tin eberechi eze chuan asoi kan hriat lanang khan transfer kongka in hong meka eberechi eze transfer hi angai nom angreng khop maya Tottenham Hotspur nen khan anin rem man thuaka amai ro chu Gunners an ron lan ta ka chuan Arsenal hian an senglu dona tuna tangrei lote ani hi an senglu thu an puang don ani Alexander Isakan Liverpool team azom du chungchanga Alan Shearer po alung oi theilo ni in alanga Alan Shearer chon hemi chungchang hi ron changin Trent Alexander-Arnold transfer nen an soikop thina soikop lo top tur ani tundin muna chuan Alexander Isak hian Newcastle United ta kumthum dai contract alan neya Arnold kha chuan season khat dai chau contract anei to ani chuwang chun anni hi soizom chi anni lova Alexander Isak chuadu dan hi chu thil te nom tak ani tin asoi inge kan ngai vedan hlomle Alan Shearer thu soinge Alexander Isak chuadu chungchanga hian soidu kan nei te po aleng vek ni turanga yang o Tottenham Hotspur lam point thuthar anron nei chun zom vele ta nizan lama khan football tokin atarlan danin Savinho chu senglu antum tange niin alanga aman atan euro mokta doi somriat vel po the chu an threlo ni tarlan anne Spurs nam hian eberechi eze chu an senglu theidon nia alan la yen an senglu don loti achiang towa midang senglu tur an zong chhotran to anne chumi tan chuan Savinho lam hi an hoi nge don ta ni in alanga City lam point chu an phal to Savinho hi Tottenham Hotspur lama akal mai arinom chhotran ta hle United forward Alejandro Garnacho point du tu anei sho angreng khop maya Bayern Munich point an du thu an sei vele ta ni in alang chuti rualin Garnacho hi chon bayan som na hi anol tak thu puan ania hei hi achan ber chu Premier League ka inlan zel ala duwa Chelsea team tan khel adu thu asoi ni hin alang chiang tabok hetiang ani ta ka chuan Garnacho hi Chelsea lama kan mu arin oma Ruben Amorim hian akal tir phal mai arinom Brazil forward Rodrigo point thuthar anei chunzom zela London Evening News in Antarlan danin Rodrigo hi Real Madrid ta acham chunzom arinom ta ni in alanga Rodrigo hian transfer a thom nei chho deuh map ma se atop kharna chu
Real Madrid tang khel phak turin thei top achua tur thu tarlan anne season thardama Rodrigo hitlap danga kanmu arinom lava Real Madrid tan akhel chunzom zel arinom club lamte hian an min theita ni tura ngai anne Sun Sport lamin atarlan danen Aston Villa lampoin an player poimo Morgan Rogers su chuatir an poiti talonian alanga amanza tero an chiar tam hle Chelsea nena saizom lo mai Morgan Rogers hi Sun lam hian aron tarlan danin Villa hian amana paumilen somriat an phut ni hin alanga Chelsea lam hian an du tak tak ani chuan hetiang za thi the chu anin huam angai don ta a ang hle Morgan Rogers hi Shetland Trip Angkanian PFA Young Player of the Year choi moina dong tu kha ania player chetak tia soitur ani lotin ani chu hemi wang hin du tu po anei chho traka Chelsea team anding chang turangai ania aman ero sum thanem tak an the chuangam angai don ta ani court of site in atarlan danin Tottenham Hotspur lampoin sum man newal antum ni hin alanga antlar nung lampo thom chak an latum hle chumi tan chuan Brentford train Liverpool team in a senglu tuma an hel na sat mai Nathan Collins su senglu antum don na Liverpool team chu makhal antum thu puan anne Nathan Collins in du tu anei sho kan ti kha Tottenham Hotspur lampo adu zinga anron tel vele ta Chelsea defender Wesley Fofana chuan tu naya nimin lama kan tarlan ta kang khan Instagram lama Chelsea nena aning kai noina chi chu a remove vek maya hei hian Chelsea team chu san adu ni in thom atileng zuita anne hemi chungchanga hian Enzo Maresca chon thuthar aron neya Maresca chon thil chiang chu he tima hian Fofana hi alima thil thleng ta chu aum ve thin alom thil chiang ero he tima hian alima kan player ani chunzamang season tharlo turatan ani hi season kalmek atan ani hi kan matchop zinga player poimo ani ya chumia chon ani po ahlim bok engkim kan ti fel towa he team tan akhel chunzom zel dona Instagram lama thil thleng te chu kan reve lem lova ngai to na po sen kan tum lem lo bok ama du thlanna ani ya kan tima ahlima kan team player ani zelang ti hin asoi Manchester United forward Anthony point thuthar aron neya Real Betis zom adu wangin United club ho tu te chu anor na sata hle ni in alanga Betis lamin andor na chu pomsak thuai turin thucha anei Anthony hi season liam tahan Betis tan ache thakop maya Betis en angetin senglu du ma se amana to ema wain an senglu nget ngam tari lo anne aman za tatana an the chua hi United lam eroin claim an ti thonga Anthony mana pau million somni tal an phut anne Betis lam eroin an pengam lo thong Betis ina an phalna za thi United hian pom sakturin Anthony hian club ho tu te anor zuita anne Arsenal lam point thuthar an nei chunzom ve zela transfer kongka in hongme ka mithar senglu an tumna konga adaluma lukmen chu senglu an natum ni in alanga season liamta Atalanta goal khung somni pasaria enroll thei lukmen senglu turhian sumpo engmo za the chu antum anne lukmen po hian club thar zom a relo thu alo sei towa tundin huna po hian du tu anga hle Arsenal mai baka Inter Milan point senglu an relo thu an lo sei towa Arsenal team hian mithar senglu ngei an tumna konga lukmen hi an machopa atel thu an soi chiang ta anne he thui court of side chon antar langa Arsenal team hen senglu an tum nge a ang hle football pandit trong du kanti te zingami Garagar Gary Neville mai baka Roykin te chon thuthar an ron neya United team in Sesco an senglu chu transfer tha ani le ni lo chungchanga thungai dan an ron nei hemi chungchang hi Ian Wright chon alo sei towa United team in Sesco an senglu thi transfer thatak ani thoyan right chon alo sei to anne hemi chungchang hi Gary Neville le Garagar te roin soithiam harsa an lati thu an soya transfer tha ani le ni lo soitur chuan tundin muna al malu tuk thu le
thil chiang engma alom lo thu an soi tu thu soi nge in pom jok hlom le Sesko senglu hi transfer thange thalo ni in hriat ve hlom le Arsenal lampo transfer kongka in hong me ka mithar senglu konga anla du tok chawlo ni in alanga eberechi eze senglu don thoma se Malik Fofana chu senglu anla tum tho tur thu an soi Lyon team tana player poimo season liam ta che tha mai hian du tu anga khop maya adu tu zinga Arsenal team po hian tun hnai maya khan antel thu an soya Malik Fofana senglu tur hian amana po Euro makta doi somni vel chu the chu an poiti lo thu an soi to ani Malik Fofana hi Arsenal team lama kan mu thut te po arinom Chelsea lampoint transfer kongka in hong me ka mithar senglu chunzom anlatum ni hin alang zela chumi tan chuan Barcelona train player thale mabak eng tak nei tia an soi mek mak kasado chu senglu antum do na kasado senglu tur hian amana hian Euro makta doi somnga vel po the chu antum don ta a ang hle kasado hi Barcelona lama khelna mun changtam lutuk lo ma se player mabak eng tak nei le thatur zingami ania hemi wang hin du tu po anga hle Spanish midfielder hi Chelsea lama kan muthut ani poin thilmak ani lo tur angai ani chuti rolling kasado hin du tu ero anei sho hle thung US Major League Soccer lama history soitur lo nei venual to Alexei la last point thu thar aron nei vele ta tumdang ang bokin Lionel Messi soisel na lam tongkai anile tatlat mai lala sen ama point Lionel Messi hi alo soi cheto ani kha tuntruma po Messi chungchang ron soi lein lala suan Messi hi Major League Soccer player lotling ber ani don lo ti kachianga ani a yen ron lut nu nong jok Son Heung-min po hi ambassador ni theiturin athato ka an chua huna po Messi a hianin a hlotlin ngei po karing ani Son Heung-min hi player ro pui le fel tak ani ya Messi a in theina po anei zokin ka hria tun din hmuna chuan Messi a in ani hi aro pui thei zokang tihin aron soi le ta khau mai Messi soi ser rat ve shrim te po kha ani kan ti theyang Manchester City lampoint an midfielder Gundogan chu chuatir ngei antum ta ni in alanga Pep Guardiola chuatir aphal zinga atelta a ang hle Gundogan po hian khelna mun achan tam don lo chuan chu apui ti lo thu alo sei towa Gundogan hian tlap thar azom ngei arinom he thui Sky Sport lam chun an ron tar lang towa season kalme ka Gundogan hi City a kan mu chunzom lo theina chance asang chho tran ta hle tuna kan soi chi atakang khan Pep Guardiola chun an squad chu ti tlem adu thu aron soi ta tak maya nizan lama khan Pep Guardiola chuan an squad chu atam lutuk ni a hriat thu le deadline date a thlen ma nge yin an squad chu ti tlem atum thu a soya team in di boy thei turang chi te chu omlo tura adu thu so yin tun din mona an tam lutuk ni a hriat thu a soi hetiang ani taka chuan City lam hian an player ko lai engemaw zat chu chuatir ngei antum tha ti achiang thokhat ta train khat tuna tangkai lo kan han ti ang chi te hi kol roi antum talo a ang hle English Premier League champion lai Liverpool point ni jang khan thu thar an ron nei ya Alexander Isak chungchang anin rin tok to le thu an soi hemi chungchang hi team tok chon antar langa Liverpool hian Isak mai ba ka gai senglu turin inrin tok na an nei thu an soi taboka player pahni te senglu nan hian pau milen za samruk panga vel po an kol that to thu an soi Liverpool hian transfer kongka kharma nge yin mithar engamazat senglu ben an la tum thu te po an lo soi towa chumi tan chon Isak le gai hi an senglut ngei turangai anne anin rin tok to thu te po an soi boka Liverpool hi an squad acha zual tura be sei phot meng o United team en kolmek to Ruben Amorim point ni jang khan media ten an kum na Jose Zirkzee chu chuatir atum lo thu a soi chiang ta team tok lam point hemi chungchang hi ron tar lang to yin United team hian Zirkzee hi an ma chopa atel thu le
chuati ran tum lo thu an soi chiang ta ani zirte hi Bologna train United team hen July thla khan pau million somthum paruk point panga sengin an seng luta United tan trum somthum pasari inlan to yin United team tan mitangkai ani chunzom thei arinom chho tran ta hle Arsenal lampoi ni zang khan thu thar an ron neya Jackson nen soizom an ni konga thil thleng thu thei ani thu tarlan aron ni vele tatlat mai nimin lama hemi chungchang hi kan lo tar lang towa hei hi achan ber chu kai hawar chan hliam atoka khup hliam wangin hun engemaw chen achol angai don anne chumi thlak tu tur chu Arsenal hian an mel chho tran ta Jackson lam hi an hoita a ang hle hemi chungchang hi nizan lama po khan English news thanem takte chuan an tar lang chuai maya Jackson hi Arsenal lam hian an yai lutuk lo ni turangai anne chuti Rolling Jackson man hi pau million somruk vel alani ve hem maya Gunners lam hian hetiang za thi the chu anin hawam angem ti chu tuna tangrei lote heng kan hre chho turangai anne Arsenal tran tu te han Jackson ni inot lomem le English Premier League club tena an no le senglu tuma an lo hel chiam to Frankie de Jong chu achuak don lo ti a chiang ta ha nizan nama khan Barca lam chon an team tang contract an zia pui tur thu puangin a hlopo atiniam ve theita ni hin alanga kum khata Euro makta doi ko hlo turin anin rem theita anne kumnga chung contract hi anin zia pui don ni hin an tar langa Frankie de Jong hi Barca lama kan mu chunzom zel don ti a chiang ta anne Premier League lama mu an cha kum veinen Liverpool lameroin thulo mom lo ni zang khan hriat tur an nei tatlat maya an defender lak lu thar Jeremy Frimpong chu liam wanga achol tur thu puan ni hian international break azo ma chuan an tima a khelle thei to lo tur thu an tar lang anne Liverpool tan chan poi tak turangai anne Frimpong hi Liverpool hian Arnold mun ruak lo khatu turatana an seng lu kha ania a khel china po a che chelem lo hle amai ro chu hun rei lo te chungin hliam wangin achol angai tur thu an puang ta anni Liverpool tran tu te tan chuan seita kang khan thil poi bik ni ngei turangai anni football manager om to singa a thati han seidon ta ila Jose Mourinho hi kan soitel ngei arinom ama ngei po hemi chungchang hi zo ania Mourinho chuan football history a hen coach thratia an soi zinga ka tel ve ngei karinga ke ngei po hian ka in soi tel anne achan chu trophy choi thei ang zong ka choi veka hei hi ti theilo tam tak an om anne Porto tin Champions League ka champion pui te kha ti thei anom le to point karing lova chu mai ba ka La Liga lama Real Madrid chu Barcelona laka niam takin anom mana chumi chan chuaka Barcelona noi chele theitu chu keima kha kania chu wangchong ke hi manager om to zinga chun athaber te zinga mi ani ti hi ka impom dan thlap ani ti hin Mourinho chun asoi kan pompui zong ani ve hlomem le Denmark national team tana hlo thling taka loin lan to Brian Laundra point ni sang khan thu thar aron neya Hoyland chon United team chu chho san thoi tura adu thu asoi Denmark legend chuan Rasmus Hoyland hi player thatak chu ani nge ya United team hian an chhor thiam lo mai chau ani Hoyland hian ama du lawa nual suat tu te hi a chho san anga ya United team hian a thatdan an mulo mai chau ani Hoyland hian tlabdang ama du tu tak tak le chhorngam tu azom anga in ka hria chutiang chu huai sen taka atingam ani chuan a football zin kong po hian malam apan le thei nge yang United team ero atan hi chuanin ante luai tihin asoi zui bok Chelsea legend Joe Cole point thu thar aron neya Joe Pedro laka base na sang dak anei thu asoi Joe Cole chuan in ring tok takin ka soi ngama Joe Pedro hi he team ta na mi tangkai le Goal thanem tak khung thei turin a thatok anne Drogba tiang level chu phak don lo ma se he team tana ro puina thlen tu ani nge yang tun din hmuna po club world cup an champion na mi tangkai ani towa season kalme ka po ani hi an tangkai pui do na
goal po thahnem tak khongin he team hi hlotlin na achan pui thei ngei karing ti hian Joe Colton Joe Pedro chungchang hi asoi United lampoin an goalkeeper Andre Onana chu antilung oilo ni yin alang chho tatlat mai hei hi achan ber chu Ruben Amoriman achor lo chan chu liam wang ani lo thu le pre-season tura che thatok lo wang nia asoi zau chu Onana hian alana hle ni yin alanga chu mai apoi ti lo ni ni jang khan cut off sai chun an ron tar dang ani tundin hmuna Onana hi Inter Milan mai ba ka Monaco te chon senglu an poi ti lo thu an lo sei to ani hetiang kara hen Harry Maguire point thu thar aron neya mangura hen tundin hmuna United team nen contract thar chungchang anin biak mek thu asoi Harry Maguire chuan United team ho tu tele Harry Maguire chon tundin hmuna United club ho tu tenen hen kanin be chho mek ka contract thar chungchang in biak na kan nei mek ani kanin dor hlotlin don le don lo kala soi theilawa kanin dor hlotlin ngei ero ka be sei ani United team tana inlan zel hi thillo mom le choi moina ania kain lan thei zel po ka be sei bok ti in asoi Maguire hian season kalmek dai chau United ta hen contract anei to ani AC Milan point forward thar anei don ta Nizang Khan Boniface nen inrem na anei thu puang hen season kalme ka tan lonin an ho do na season a to phuna an du ni chun a ngetin an senglu thei don ani Boniface tu na tang rei lo te a AC Milan ha kan mu don ta ani Manchester United le Chelsea te po in thleng kwal dang konga anin dor thei mai thei ni hin alanga United chon Andre Santos chu Chelsea tangin senglu an poi tilova Chelsea lam heng garna cho chu senglu an tum ve bok ani Jacobs Benin atarlan thanin in thleng kwal dan an zong chho tran ta ni hin alanga anin dor hlotlin thut arinom ni hin Jacobs Ben hian atarlang ani Real Madrid lampoin ni jang khan thu thar an neya Erling Haaland senglu an tum na konga Vinicius Junior nen in thleng kwal pui an tum thu an puang tatlat mai Vini hian tundin hmuna Real Madrid ta contract thar aziak du lova anin dor hloting theilo ani ber mai hemi hi Real hian man tangkai an tuma Vinicius Junior nen hian Erling Haaland hi in thleng kwal dan an zong ta ani Liverpool midfielder Harvey Elliott point Bundesliga lam apan don ti achiang thokhat ta Nizan namakhan RB Leipzig nen mimalin remna an nei tak thu puan ani Harvey Elliott hian Liverpool a khelna mun achang damno tuk don lova hemi wang hian chho adu thu te po alo sei to ani RB Leipzig lama ani hi kan mudon ta ti achiang thokhat ta ani Spanish La Liga champion nai Barcelona lam point thu thar an neya antar malam thuam chak an tumna konga Julian Alvarez chu senglu an hrelo thu an soi Barca hian Alvarez mana hian Euro makta duai zavel the chu anin huam ni hin alanga transfer kongka kharma yin ani hi senglu an tum don ani Chelsea lamin lona chuatir an phalthu an sei to Raheem Sterling point Fulham chu azom don ni hin alangta Nizan namakhan inbiak na an kalpui tak thu puangin Chelsea lampo hian anin hon hle thu an sei tabok Raheem Sterling hi season liam takhan Arsenal team tan lonin a khela angitin an senglu zuidu talo ani Fulham lama heng kan mu ngei arin oma West Ham le Crystal Palace te point an otniin an tarnang bok Nottingham Forest point English club lian dang te chu makhalin Douglas Luiz chu ni jang khan an senglu tak thu an puanga aman atan hian Euro makta doi somthum an seng thei don na season khat chunga tan lonin an ho phot don ani angitin an senglu du ani chuan Euro makta doi somthum hian an senglu zui thei ngal bokang Douglas Luiz hian Villa chu sanin Juventus azoma beisero aphak lutuk lava Premier League lama aron kier le ta ani Wayne Rooney point Liverpool team zom chak mai Alexander Isak chungchanga thuthar aneya Wayne Rooney chuan thilma saber chu Alexander Isaka malam hun tur hi aneya adu thlanna hi apoimo hle ane hemi chungchang bi ka hi chuan
han tran tur kan nei lem lova Isak yan malampan aduwa chu thil dik ani Newcastle United lampoint malampan anduwa chumi tan chon Isak hi kol zui andu boka chu po thil normal tak ani bok amai ro chu tlapa hlim to lo na kol zui zel he chu thil tu lo tak ani ya anni lampo anin ti boy mai ani player hlim to lo kol hi thil tu lo tak ani ya ama lo ni to trin kha ani to don lo ti achiang to hle bok anti ma thil thalo a thlen dona chuai chon man to takin hral thuai se antim tana khel chak seng no vat hi Newcastle United tana thil tha jok chu ani ti in asoi atichin hatun tumatan ni mai se thlir tu te kha channel min ngai lut sak thina hin chunga lom thuga soi tak meu ani like share le subscribe pa tan min lak pui se lula thungai nom tak tenen kanin mo chhaule zel don ne